ba lona ha wena e kare ba nahana o rata e mongwe fe ke bona ba tlo le qabala batho ba batlang go ba haufi le wena Thwasa ba tlosa ba haufi ba hlwella ka o tlosa ba tlosa bana ba haufi le wena hore be bona jwale le wena ha kelelwa se sharp o tla noma a re Zakesman Twini ba qabantswe ke batho ba neng ba phela le bona ba batla ho tswe yena o kene bona fela ba ilukisitse le Zakesman Twini Afrika Borwa a re kopana ka diongosane o reka batshelela of telo reka borobon the biggest one in drive takwa breakfast show so namkaka khara boy sebeditse ke betsile amela tsebetsa se FM le nna ke tshwalo umlilo DJ Zinhle Mbizo le retabile tsebeletsong ya le FM nna ke monono ke o sola qhazang le nna ke tshwalo ha re kopane radio hosane antle o mahlora ke borobong ena tsebetso ke le SABC rabusana madiehe o balata batsena Ke o lebohile Thwasa ba mamedi kgotsong Mokgatlo wa naha wa matitjhere e leng NAPTOSA o hlalosa dikgeo tse teng tse isong ho tlatswa tsa matitjhere di na le tlamorao tse bosula botsitsong ba thuto sena ke kamorao ba o hlaelle ha naha ena le dikgeo tsa matitjhere a dikete tse 27 le hoja ka lehlakoreng le leng ho ena le diketekete tsa matitjhere a balwang kapo a phethetseng dithuto empa hloka mosebetsi letona la naha la thuto ya motheo Siviwe Gwarube le hlaloseditse parlamente hore dikgeo tse teng tsa mesebetsi di dutse ho diperesente tse 7 ka kgwedi ya Phuptjane mme province tse nang le tlhokeho e kgolo ke ya Eastern Cape, KwaZulu-Natal le Gauteng. Basil Manuel ke molaodi kakaretso wa NAPTOSA. A post not permanently filled does not necessarily mean that there isn't somebody in the post. But it still spells a problem because it results in instability. If you look at purely the number of principalships that haven't been filled, that means there's somebody acting, leading the school. And that is not healthy either. And our greater concern is the number of posts that are frozen, 2,700. Now, when a post is frozen, nobody is in the post. And there's no rational explanation given by the minister. Komishini ya Madanga ilo tswela pele ka tshebetso ya yona ka jeno mme tebello ke hore ho tla ba le paki e ntjha e tlang ho teka pa bopaki. Tebello ke komishini e tla tswela pele ho mamela bopaki bo amanang le maqulwana provinseng ya KwaZulu-Natal le seabo sa sepolesa. Komishini e boetse ya utlwela hore mohlanka wa sepolesa e leng Paki P e entse kopo ya ho neelana ka bopaki ba yona ka tsela tshebediso ya camera hosane. Sibahle Motha o a tlaleha. Witness P has requested that his testimony be heard behind closed doors without the presence of the media and the public. In his application, he says his evidence relates to matters uncovered during a clandestine counterintelligence operation involving an organized drug gang. Witness P is scheduled to testify on the same day as Northwest businessman Suleiman Karim. However, Commission spokesperson Jeremy Michaels has confirmed that Witness P's testimony will not have a bearing on matters relating to Karim. I am Sibahle Motha in Pretoria. Modula stulo wa komiti ya parlamente e sebetsanang le tshebetso ya ho tlosa mopresidente stulong Makashule Ghana o re ba etse hloko qeto ya lekgotla la molao wa motheo ya ho qhelela ka thoko kopo ya bona e ipiletsa ka kotloloho ho lona mabapi le taelo ya thibelo e neng e filwe mopresidente Cyril Ramaphosa ke lekgotla le phahameng la Western Cape. Kgweding e fetileng lekgotla le phahameng la Western Cape le ile la emisa bopaki kapa ho mamelwa ha maikutlo phatlalatsa ha komiti e sebetsanang le tshebetso ya ho tlosa mopresidente stulong nakong eo ho sa emetsweng tlhatlhobo ya tlaleho ya moifo o ikemetseng e theilweng tlasa karolo ya 89. Mekga ya ATM, EFF, MK mmoho le komiti eo di ile tsa ipiletsa ka kotloloho lekgotleng la molao wa motheo. Ghana o batlile ho tswela pele ka mosebetsi wa bona wa boitukiso.
So we are going to continue with our preparatory work in line with the decision that was made by the Western Cape High Court. We are moving to finalize the terms of reference. We are going to meet next week to move closer to finalizing the terms of reference, but also to get an update in the appointment of evidence leaders. So the preparatory work of the committee has not been interdicted and will continue to work to ensure that all the preparatory work is finalized. ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona o ka boela tamela imamela tse ding hape ha nako e tla be le hora ya 10 e tlabolle le Thuli baby. O mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle. Mamedi ehlile ho jwalo lenaneo le kenang ha jwale ke lenaneo la itlhabolle sebeletso ke hao ya lesedi metsotso ke mehlano ka mora hora ena ya borobong ke o dumedisa mo mamedi wa sebeletso ya lesedi kae kapa kae mo mametseng sebeletso ena o le gona teng re sentse re hwehla ubane taba tsa kajeno ke ditaba tsa bodumedi se ke wa fetwa wena ya tetebetseng maikutlo wena ya lahlehetsweng ke tshepo utlwa mantswe ke yana a tswang dipesalemeng pesaleme ya 120 le motso le mong temana ya bosupa Jehova o tla o sireletsa bobeng bohle o tla boloka moya wa hao nala ka lebitso ke Thulwana Moletsane ke Thuli baby ka sebele maletsatsi se jake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers Eliana ya hlophisitse mmino ka jeno ke letsatsi la merapelo ke letsatsi le ikgethang lenaneong lena la itlhabolle le mmino kwa sedumedi etsa bonnete ba hore o tloske wa fetwa me ke tshwere dibini ke tshwere bo Bethusile ke tshwere bo Balerato Masieno bo Paul K ke ba tshwere re ko amohele ka pina ya Minister Spokes ha bina ntate kae kapa kae o tla ba bona Basotho ba ema ka diflaga ba ema ka kobo tsa bona ba etsa ntho tsa bona tse ba timmeng ka tsona o re re thiba ka Jesu Jena ba ke rata ire helele haunetata helele haunetata ronare tibaka Jesu haunetata ronare tibaka Jesu haunetata helele haunetata helele haunetata ronare tibaka Jesu haunetata ronare tibaka Jesu haunetata
nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng pele ya pele basadi ke phato ya makwatle podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ibile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananelwa le ho matlafatswa kgweding ena ya basadi re keteka boitelo ba bona bo lebisang tekanong ya batho kaofela ke dilemo tse 70 tsa boitseko mme Lesedi FM le ema le setjhaba ka kakaretso ho tshehetsa mosadi e mong le e mong boikitlaetsong ba ho se ikgalale ba ho intsha sehlabelo le ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa baahi pele ya pele mafumahadi ke molelwa Tembisa le khubula lona la khaso ke 88.4 hape kena ho SABC Plus app Lesedi FM ke molelwa Atuka
letsatsi le leng le le leng Afrika Borwa ena ka bophara diketekete tsa batho di itella ho etsa phapang di tlisa tshepo le ho thusa ho aha metse e atlehileng ka letsholo la bona la Act for Change ba Shoprite ba dutse ba emile ma Afrika Borwa ana a tsetela Hola, General Batusta Batukada, boss! Reka kwano ke di 6 tsa May ke la bobedi re la ga o jwetsa ga tlabegele ka kwano ka Sharpeville Tshwaranang Primary School. Di smiles di ready, boss. Di smiles di ready. Sentse re le teng he jalo ka gile ga o tshepisa re ka kwano ka Tshwaranang Primary School ka the biggest morning drive at a breakfast. Re ntse re tsamaya jalo ke leeto la rona mo retelang jalo dikolo. Re teng ka kwano ka Sharpeville ka Shabase re tlabegena le ntho tse ngata tse re di etsang. Ntho ya bohlokwa ke yona eno ke meno, boss. Thank you for choosing us. A big thank you to the team from Lesedi FM for gracing us with your presence. This will most definitely be a memorable occasion for us all. ke phato kgwedi ya ho keteka boitelo ba basadi ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona ke molelwa Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi ka mora hora ena ya borobong haeba hona le mo yang ke se ke kene ke se ke le teng etsa bonnete ba hore wa tswa ke a tseba o tshile nako ka nna ke a tseba o tshile nako ka nna ke se ke kene wena bo babedi motle le ka jeno hape lenaneo lena la itlhabolle o ka le shebella ka wotloloa ka maneka marangrang a rona a Facebook Lesedi FM le haswa ka wotloloa mono he bo mamedi motle o ka sheba wa mamela wa sheba ho tswa wena kgetho ke ya hao me hopola hle re hasitsa ka studio sena sa rona se setjha seo re batlang hore le wena bo mamedi o be karolo ya dintlafatso tsena tse o di bonang ka hara tshebeletso ena ya khaso ya Lesedi FM ke ka hona re reng ha re ke re ba bontsha ha re ke re ha se re ba bontshe hore re ntse re studio ho etsa halang ka se o iponele sona bo babedi botle le technology e ka hara studio sena re batla o iponele o natefelo jalo ka ha rena re natefetswe re sa thole ka studio sena re bua tsatsi le leng jalo ke batla le wena o natefelo jalo ka ha le nna ke natefetswe ho ba ka hara phapusi ena e ntjha ya khaso re batla le wena jalo fela o natefelwe ke tshepa hore ka nnete ho tloa letsatsing la Mantaha re ntse re hlahella marangrang o ntso natefetswe o ntso bona ka kotlolo mananeo ana a harabeke haholoholo lena la itlhabolle mmoho le la jwale ke nako mo mamedi motle ke ho bontsha hore tshebeletso ena ya Lesedi e o etsa hore e be wena number 1 ku wena motshetsi wa rona wa pele me ke ka hona re reng e ba karolo ya sena seo re le motlotlo ka sona re a leboha me mo mamedi motle ke a khola he o tla nne o tswele pele ho shebella tla nne re o fe ona he manano ana ka wotloloa mono marangrang a rona ka jeno he tshebeletso ya senwelo sa tumelo re tlo itlisetswa ke ntate moruti Thabiso Ntlatseng me mo mamedi motle kgwedi ke ya basadi me hopola o tsamaya ka molaetsa o reng mosadi o seke wa thetswa ke molaetsa wa hae o a tsamang ka ona kgweding ena ya basadi me ka jeno he o bala bukeng ya Bakgalata kgaolo ke ya botshelela o bala temana ya bone ho fihlela temaneng ya bohlano Bakgalata kgaolo ke ya botshelela o bala temana ya bone ho fihlela temaneng ya bohlano me metswalle ya rona ya tsohang le bona ba teng ka jeno he re tla etsa bonnete ba hore le bona ro fa ditaba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona maobane ke ne ke tshwere dipuisano le basebetsi mo mona re bua ka dikereke le nako eo dikereke di nkang
jwale re shebisana bonnete fela ne re shebisana re ngangisane mo re ngangisanang teng batho ba bangata ha ba hona le batho ba natefelwang ke kereke e kenang letshehare kaofela hona le batho ba reng na ha ke batle kereke ha e kena letshehare kaofela ke batla ke ye ke tsebe hore ya kena kana go itseng ka mora hora tse 2 tse 3 ya tswa jwale o tla fumana batho ba bang ba tswafisa ka nnete kereke tse ding di tswafisa batho ya kerekeng fumana hore jwale o tshwanetse jwale o dula nna ha ke ipuella nna Thuli baby nna ha ke rate kereke ke yang letshehare kaofela ka nnete ha ke utlwisisi hantle ke batla kereke ke e kene ka mora di hora tse itseng bonyane ha o thwe re kene ka hora ya 10 re nkile nako e telele ebe ka hora ya 2 re a tswa ntle le ha ona le ditshebeletso tse ikgethang tsa kereke tse ka re diesang ho fihlela ka bo hora tsa bobedi jwalo ke tla utlwisisa empa ya sonta se se seng re be re ka di caftine icon nna ke buella nna seng wena mo mamedi e mong le mong o na le ka mo a ratang kereke ha itsamaya ka teng me kanete re utlwisisa ka tsela tse fapa he re le ranka puisano eno nako e telele hampe e mong le mong a hlakisa a hlalosa mabaka hore nna mabaka ka ke yana a etsang hore ke natefelo ke kereke e kenang di hora tse ngata e mong le ena re nna mabaka ka ke yana a etsang hore ke natefelo ke kereke enkang di hora tse mmalwa fela ebe re tswile re rata ka se tshwane ha re rate ka o tshwana ka nnete e mong o rata ka tsela ena e mong o rata ka tsela ena jwale bo mamedi wena o rata jwang go thumelle voice note mo neng ke kutla rona wena o rata jwang ha o ile kerekeng ha ona mathata ana go etelele kapa o batla mohlomong ho ratsikana ebe ho tsuwe jwalo re rata ka tsela tse fapaneng ka mabaka a fapaneng e reng ke kutlo fela o tla nthumella voice note ha re ye senelong sa tumelo metsotso e le 27 nga ka mora hora ena ya borobong Jambo wena nkosi uyazi wena nkosi wena nkosi uyazi 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 imkhuleko yethu imkhuleko isifiso sethu uyasazi baba ukuthi badla lithingani abantu bakho bathingani sinakatho yazi wena nkosi uyazi wena nkosi uyazi wena nkosi wena nkosi
wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi. Ha! Babedi ke metsotso e mashome a bararo ka morago ra ena ya borobong ha re fetele senelong sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng o bala bukeng ya Bakgalata kgaolo ke ya botshelela temana ke ya bone o fitela mane temaneng ya bohlano. Ntate Moruti, sebaka ke sa hao. Ke a o dumedisa hoseng hona ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Leeto la rona le tswella pele le reng mosadi o seke wa thetswa. A re fumaneng lentswe la Modimo jwalo ka le ngodilwe testamenteng e ntjha. Buka ke ya Bakgalata, kgaolo ke ya botshelela, temana ya bone le temana ya bohlano. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena. Empa e mong le e mong a ke a leke mesebetsi eo e leng ya hae, mme ke moo a tla ba le sebaka sa ho ithorisa ka tsa hae e seng ka tsa ba bang, hobane e mong le e mong o tla jara phahlo eo e leng ya hae. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng, mme ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Mosadi o seke wa thetswa, mme o seke wa ipapisa le ba bang. Lengolo la Bakgalate le ngotswe ke moapostola Paulosi ho sireletsa efangedi ya mohau, mme kgaolong ya botshelela Paulosi o ruta ba Kriste ho phela ka boikokobetso. O bua a lemosa hore ba seke ba ipapisa le ba bang, empa e mong le e mong a itlhatlhobe ka moo a tsamayang ka teng pela Modimo. Molaetsa ke hore katleho ya rona ha e lekangwe ka bophelo ba ba bang, empa ka botshepehi ba rona ho Modimo. Momamedi, haeba ho na le lefu le qetang basadi ke ho ipapisa le ba bang. Utlwe e mong a re nna ke tshwane le eo, utlwe e mong a re nna nkebe ka tshwana le eo. Eya, o keke wa tshwana le eo, hobane wena ha o eo. Ka mantswe a mang, wena o na le tsela ya hao e kgethehileng eo Modimo a o bopileng ka yona. O keke wa tshwana le ba bang. Ke ka hoo kajeno lefatshe le re qobella ho ipapisa le ba bang. Metjha ya ditaba e bontsha bophelo bo bonahalang bo phethahetse e le ba batho ba bang, mme basadi ba bangata ba qetella ba ikutlwa ba sena boleng ka hara setjhaba. Momamedi, Satane o rata ho sebedisa papiso ho utswa kgotso le thabo ya hao mosadi, empa kajeno Modimo hore o seke wa dumella sera ho sabela ka tsebeng, ka ho thetsa ka hore wena o ipapise le ba bang. Emisa ho ipapisa le ba bang. Leboha Modimo ka mpho tseo a o fileng tsona. Sebedisa bokgoni ba hao ho sebeletsa Modimo. Ska hlola o iqosa, ska hlola o ikahlola ho ya ka ba bang, ho ya ka mokgwa wa lefatshe. Ska hlola o batla ho bona dintho
hao ho ya ka moo batho ba bang ba di bonang ka teng. Wena o bohlokwa, mme Satane ha batla utswa bohlokwa ba hao o regela efankgedi e reng ipapise le ba bang, itekanye le ba bang. Se ke wa ipapisa, Jesu wa o bitsa, mme Jesu o re ha o ka mo amohela o sebopua se setjha. Kutlo ha e be ketso. Amen. Hey, ka utlwa hantle ntate moruti Thabiso Ntlatseng. Ka utlwa hantle ntate momamedi ke kgola o motlile hantle. Thero e matla ka nnete. Thero e matla ntate moruti re ele boha. Ha go le jwang re keteka kgwedi ena ya basadi. Re tla itekola ntate. O badile bukeng ya bakgalata, kgaolo ya botshelela, a bala temana ya bone fihlela temaneng ya bohlano. Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM. Mamedi ke le kare a kontumelle voice note re ke re utlwa rena wena taba ena ya dinako tsa dikereke o e bona jwang mo mamedi motle a kontumelle kare a kontumelle mo re ke re bona rena wena o e bona jwang taba ena ya ditaba tsa kereke yo a ga ithuli a khona ke bona hantle ba re ke a bona hantle re ke bone ke tlo ilukisa re ke fete fela mona ke a khutla re ke etse tjena Mamedi ba batla ba Lesedi FM ke ntate Thuri o mametse Tholwana Moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle Hasmahe wena mo mamedi motle re ke bone fela horna o etsa jang jale WhatsApp nya ka mona ke bone horna gore ke ilukise ke bone re ha ke ntse ke ilukisa ke tlo di bapala di voice note tsene re konkele pina etla ka Bethu Sile a re ngena Noah Wow.
ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng Tshebeletso e ratwang Lesedi FM. Autulwana khotso ngwaneso nna taba ena ya kereke ke e bona hantle hoba ke moo bophelo bo leng teng ke bua tjenana hobane nna ke tswa hole ke ne ke sa kene kereke nna ke se ke sa e batle ho e batla kereke mara ka baka la bothata bo kileng ka ba le bona ke ha ke tla tseba kereke ke ha ke tla bona hore taba ena ya hore ke tsamaye kereke e hantle ke a leboha Thuli baby dankie Thuli dumela mme hei kerekeng ya ka e ke ratang ya apostole e kenang nako e telele wa tseba ha ho ka suthiswa ntho ke ho thwe ke ditlhampollo he ntho le ya ntena ko ga ke batla bua maka e ntsha ka kerekeng tse ke ditse setulong a bona ha ile pina ile thego a kena taba nna la ka kena nako e kae mara yena a ditlhampollo o tla fihlela batho ba bua kore motho a hlampolla bua le tsa ditoronkong tsa sa ditsebeng a bua le tsa lefatshe lena kaofela khona tsena kaofela amen jo mokgotsi o lekile re ke Thuli dumela o bua le Mariam Kwena ka Kinzo e ka bina Thuli kereke tlamile kenetswe kereke ska kene hana utswa ke batla kereke ya di awara ya le sera kaofela yona ke be ka e gona ka nnete e ka reng ke theoetse ke mosebetsing ke be ka e gona ene kereke ke kena nna Thuli e kena ka 11 e tswa ka 12 e kena ka 11 e tswa ka 12 ene nka kgona hape o kena ka 11 ke tswe ka 1 not more than that no Thuli yo dule ka kerekeng ko go dule o tshwara ke tlala o dutse mme Thuli kereke le yona e tla kena hore e kene ho rutlo se ulo so sa batle ha e batle wa sa kereke ka nna kena 1 hour 30 minutes o ho ya ho 2 hours e seng ho tlola mo nna ke batle kenang hakalo ho tlola mo no jale ke kutlwise ke tswa ka mo se sa batle letho o ka ho sana tifetsa o sa mamela lo mamela ona ho ntso so ipatla fela o ya hae ka go motho o la tilo lo lapa o tlo lapa o utlwe ka mo o yeme o dutse ka kerekeng ha e kgone ho tswa kereke ha kena 2 hours ke phetho e seng ho feta mo nna ke batla e kena hakalo feta mo ntse le gale ntlola Thuli Babidi e le shibe le betse tseletseng metsotso pele hora ya leshome ke tla khutela ho tsona di voice note tsang dingata empa he re ke sithele metsole ya ka ya tsohanga ba sentse ba le teng taba tsena di hlophisitswe ke Rakgadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwana ho Lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives ha re utlwa rona ba re tshwaretseng ka jeno ba sentse ba le teng mo mamedi motle ke bana Lenaneo lena la Early Childhood Development o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Radio Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.
ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monatenate la bana la tsohang leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Butle o a bala. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lle. Pina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka bao ke ba ratang. Dumela mme Matshepe. Le phetse jwang ka jeno? Re phetse hantle re tsebe wena moaho. Le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno he, ho sana le pale e nngwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona. Ke a kgola hore pale ka jeno e ntse e tla ba monate jalo ka tse ding tse fitileng. Nna ke tatetse dimakatso mme Matshepe. Ho lokile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka Butle o a bala. Mme Matshepe. Le gona re tseba ho bala. Ebile sekolo seo ke kenang ho sona go tshwara ditlhodisano tsa ho bala le hona re balla hodimo. A Hloni, ke sa hopola seo hantle hoba nkile ka nka karolo tlhodisanong eo mme ke ile ka sebetsa hantle haholo. Ke a utlwa bana ba ka mme ke thaba haholo ho utlwa ditaba tsena. E se eka le ka sebetsa ka thata ho feta mona. Jwale he ke nako ya hore le dule fatshe mme le mamele pale ena ka hloko hoba e a qala. Hona wena le ngwananyana e mong eo lebitso la hae e neng e le Mpho. Mme yena o ne a ena le motswalle wa hae ya bitswang Butle. Bananyana bana ba ne ba rata dipale haholo. Haholo tse buang ka diphoofolo, dikokonyana le dinonyana. Ba ne ba rata ho balla dibuka tsena tsa bona tsa dipale ka ntle mane ka tlasa moriti wa sefate sa baobab se haufi le mona moo ba neng ba phela teng. Ka mehla Mpho o ne a bala. Ha Butle yena a ne a mamela pale e nngwe le e nngwe ka hloko. Ho bua nnete, Butle le yena o ne a tseba ho bala. Empa o ne sa kgone ho bona mantswe ka hobane o ne a tswetswe e le sefofu. Le ha ene e le sefofu, Butle o ne a kgona ho bona lefatshe le letle ka hara monahano wa hae. Empa ho ena le hore a bone ditshwantsho tse mebalabala, o ne a sebedisa medumo, menko le ho tshwara ho tlisa bophelo paleng eo a e mametseng. Butle o ile a re, Mpho, we Butle, na re ka bala buka e nngwe e buang ka serurubele sane se bitswang lebete ka jeno. Ke rata dipale tseo. Ke hopola ka motho rurubele di leng tle ka teng, ka mapheo a tsona a bonojwana le maoto a tsona a ikgethang. Ho lokile Butle. Ke tla ho balla pale eo. Le nna ke rata dipale tsa mofuta ohle. Ha Mpho a ntse a bala, Butle o ne a ntse a mo kena hanong hangata. Ka nako e nngwe hangata haholo. Le ha o le jwalo, Mpho o ne a sa tsotelle seo kapa hona ho nyahama. Mpho, Butle, mala wa motswalle wa lebete o ne o le jwang? o ne o le mosehla. Ho nna he, mmala o mosehla o tshwana le tatso ya pineapple e butswitseng ha monatjana. Hape o na le mmala o mong o mofubedu. Mmala o mofubedu ke o matla haholo. Ke nahana hore o ka latswe ha jwalo ka beetroot, mme o nkga jwalo ka mollo o tukang. Hape lebete o mosa ebile ke serurubele se thabileng. Jwale ke ha Mpho a sheba Butle ka tjantjello e kgolo. Mme a re, ke hobaneng ha o bua jwalo Butle? Ke hobane pineapple na le mmala o kganyang, e tatso e tswekere le bodilanyana. Ha batho ba le mosa ho nna, ke ikutlwa ke thabile ke tlala kgotsofala. Beetroot e latswe ha monate jalo ka lefatshe ha le utlwa marothodi a pula ha ena. E nketsa hore ke ikutlwe ke sireletsehile kotsing efe kapa efe. Ke kopa o tlohele ho mpotsa dipotso Mpho. Re fumane hore na ho ile a etsahalang ho ya pele. Mpho o ile a bososela. O ne a tseba hore ka nako e nngwe Butle o hloka mamello. Haholo ha a batla ho utlwa pale yohle. Mme Matshepe, Kani. Ke hobaneng ha Butle sa ikele sekolong se rutang sign language?
hei kananelo ngwanaka mohlomong batswadi ba hae ba ne ba sena bokgoni ba ho mo isa sekolong sa mofuta oo. Le ha o le jwalo ha re tsweleng pele he ka pale ya rona. Mpho o ile a re empa ke wena ya qadileng pele ka ho botsa dipotso. Hao Mpho o ne a mo tloka pele a ka tswela pele ka ho bala pale. Qetellong ya pale ena Butle o ile a idimola. Mpho, Butle, le wena wa tseba hore ke a ananela ha o mpalla dipale. Empa le nna ke lakatsa ka nkabe ke kgona ho ipalla tsona ka bonna. Ho no tla ba ho tla ha ke kgona ho ipalla ka bonna. Hape ke lakatsa eka nka ingola dipale tseo e leng tsaka, le ipalla tsona. Butle utlwala e le motho a sa dumelleng maemo a hae ho mo latlhisa tshepo. Butle ke a kgolwa ga o so qadile ho ngola o tla re ngolla tse ding tsa dipale tsa hao hore re tlo di pheta mona ho tswang. Hei Hloni, ke a kgolwa hore Butle o se a ntse a utlwa kopo ena ya hao. Le ha o le jwalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Mpho o ne a kile a utlwa ha Butle a bua sena pejana. Mme a nka qeto ya hore o tla etsa ka hohle ka moo a ka kgonang ka teng ho netefatsa hore toro ena ya Butle e a phethahala. Ka jeno ke mona Mpho o ka hara bese ya library ho iphumanela buka e nngwe eo a tla e balla Butle. Empa ho boetse ho na le se seng seo a neng a se hloka ho monghadikotsi eo e leng yena ya tsamaisang library ena ya bese. Monghadikotsi o ne a tseba mefuta e mengata ya dibuka. Monghadikotsi, Mpho, na o ka nthusa? ka eng jwale Mpho? Ke a o kopa hle monghadikotsi, ke batla buka bakeng sa motswalle wa ka Butle eo a sa boneng. Ke mofuta ofe wa dipale o Butle a o ratang? O rata dipale tse buang ka dirurubele. Re sa tswa qeta ho bala pale e nngwe e buang ka lebete. Yena yane wa serurubele. Okay, ke hantle he. Ke na le dipale tse mmalwanyana tsa lebete wa serurubele tse ratwang ke bohle. Bona ena, bobedi ba lona le tla e thabela. O ka nna wa mmalla yona he. Monghadikotsi, ha ke tsotelle ho balla Butle. Empa o batla ho ipalla buka ena ka boyena. Na o na le dibuka tse ding bakeng sa bana ba sa boneng Monghadikotsi? Mpho, ha ke na dibuka tsa mofuta o jwalo ha jwale. Empa e re ke bona hore na nka etsang. Monghadikotsi, ke na le tshepo ho wena. Thusetsa hle. Kani le nna ngwana ka ke na le tshepo e tiileng hore monghadikotsi o tla thusa Butle. Le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona. E ne e se le nako e ka etsang beke jwale e sa le Mpho a ne a bue le monghadikotsi. Butle le Mpho ba ne ba dutse ka tlasa moriti wa sefate sane sa baobab. Ba ntse ba bala buka ya ho qetela ho tse 4 tsa lebete. Yaba mme wa Mpho wa mo hweletsa. Mpho, ba fihlile! Jwale Butle o ne a sa utlwisisi. O ile a bua le mong a ferekane a re, Ke bo mang ba fihlileng? Ho etsahalang mo? A ko tlohele ho botsa dipotso tse sa feleng hle Butle. Ntatele. Mpho o ile a tshwara Butle ka letsoho mme a mo isa moo bese e neng e le hona teng. Ena ha se bese ya library ya monghadikotsi. Empa le yena o ne a le teng mona. Haufi le yena o ne o eme mosadi ya neng a rwetse diborele. Yena o ile a re, Dumela hle Butle mmoho le wena Mpho. Nna ke mofumahadi moyo. Ke utlwetse hore lona ka bobedi le rata dipale tsa lebete. Le nna ke rata dipale tseo haholo. Butle, Mme, Mpho o ile a bolella monghadikotsi hore wena o ka rata ho ipalla ka bowena. Na ha o jwalo? eya mme. Ka ho he, re na le se seng se tla o makatsa he ngwanaka. Bese ena ya ka e nang le library e na le dibuka bakeng sa bana ba sa boneng jwalo ka wena tjena. Mme re tla o ruta ho di bala. Empa seo le tla se etsa jwang? Ho bonolo mogadinyana wa ka. Batho ba foufetseng ba ka bala le hona ho ngola ba sebedisa mongolo o bitswang braille. Braille ke eng? Mamela he, braille ke mongolo o batho ba foufetseng le ba bonelang lerothong ba o sebedisang bakeng sa ho bala le ho ngola. Na le wena o ka thabela ho ithuta braille Butle? Eya mme. Ho na le sekolo seo o ka ikelang ho sona. Mme ditefello di tla lefshwa. Ho boetse ho na le minibus. Ke yane mo emeng teng. E tla o isa sekolong le ho kgutlisetsa mona lapeng tsatsi le leng le le leng.
ka tla ka felelwa ke mantswe ke Thabo mme Matshepi. Jwale Botle o sa tla kgona ho ipalla dipale tseo a di ratang ka boyena. Hloni, ka nnete dithapelo le ditabatabelo tsa Botle di arabetswe. Mofumahadi Moyo, ra leboha ka ho intsha sehlabelo bakeng sa ho tlisa phetoho bophelong ba Botle. Bana ba ka, Mme Matshepi. ho na le batho ba mosa o ka re thusa ka nako eo re hlokang thuso ka yona. Le ha o le jwalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Botle jwale o ne a felletswe ke mantswe, empa o ne a thothomela. Eng? Tsena ke dimakatso tsa nnete tse ntle. Botle. Mme wa Botle o ne a lla, mme wa Mpho le yena o ne a lla. Empa eo e ne le meokgo ya Thabo. Motswalle wa hao Mpho ke yena ya entseng hore tsena tsohle di etsahale Botle. Mpho ke motswalle wa sebele. Le nna ke lakatsa eka nkabe ke ile ka ba le motswalle ya tshwanang le yena tjena kgolong ya ka. Ke a leboha Mpho, jwale ke tla ithuta ho ngola le hona ho bala ka bonna. Ebile ke tla ithuta le ho ngola dipale tseo e leng tsa ka mongolo wa Braille. Jwale ke mona Mpho le yena wa tjeka ke Thabo. Ebile o ntse a bososela. Ke ntho e ntle ha o kgona ho thusa motswalle. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hloni. Pale ya rona ya kajeno e bitswang Ke Botle o a bala mme Matshepi. Motswalle wa Botle e ne e le mang? E ne le Mpho mme Matshepi. Ke mofuta ofe wa dipale o Botle a neng a o rata? O ne a rata dipale tse buang ka dirurubele, diphoofolo le dinonyana mme Matshepi. Ke hobaneng ha Botle a ne a sa kgone ho ipalla ka boyena? Ke hobane ne le sefofu mme Matshepi. Na Botle o ile a fumana thuso ka bothata bo ba hae? Eya mme Matshepi. Monghadi Kotsi o ile a dula majwana le Mofumahadi Moyo, mme yena a ithaopa ho thusa Botle. Mofumahadi Moyo o ile a fana ka sepalangwa se ileng sa tsamaisa Botle ho mo tlosa lapeng ho mo isa sekolong. Le hona mo kgutlisa tsatsi le leng le le leng mme Matshepi. Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle. Tsamaya hantle mme Matshepi. Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives. basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa. Hantle hodima hlohorra ke a leshome tshebeletso ke a Lesedi ho SABC ditaba tsena di balwa ke Mosiwa Tshwi.
ke o lebohile Thuli mme tsona o di ballwa ke Rabosana Madiehe ba mamedi kgotsong. Sepolesa se bolela gore se ile go romella disebediswa tsa tlatsetso ho thusa letsholong la pholoso lo lekola ebang ho ntse ho ena le barafi ba seng molaong ba ntseng ba tshwaseile tlasa malwanlahla morafong o neng o se o sa sebetse sebakeng sa Nkaneng Rustenburg profenseng ya North West. Sena ka mora ho fumana ditopo tsa barafi ba seng molaong tse 14 ka Labobedi. Sepolesa se bolela ho romellwa disebediswa tsa tlatsetso e le karolo ya leano la ho kena dipakeng ha kantoro ya naha ya ditshebeletso tsa sepolesa ho thusa moifo o teng wa province ya North West le ho etsa bonnete ba hore ho na le ditsebi tse ikgethang tse tlang ho thusa ka diphuputso le mehato ya pholoso le ho fumana ba tshwaseileng. Moelli wa sepolesa Mayor General Nonkululeko Phokane wa sepolesa se sebetsa hammoho le lefapha la dirafsha o lekola tikoloho ya morafo o le ho fumana tlhahiso leseding e bohlokwa ka ha ona. Arrangements are underway for the formal identification of the deceased and conducting post-mortem examinations. The SAPS Victim Identification Unit, the detectives and relevant forensic specialists are coordinating these processes to establish the identities of the deceased and assist in determining the circumstances surrounding their deaths. The Department of Mineral and Petroleum Resources is conducting assessment of the mining operation and compliance status on site. O sa le jalo, lefapha la diminerale le dirafsha le hlalosa ha le ntse le lekola tlhahiso leseding yohle e teng malebana le kotsi eo. Moelli wa lefapha ke Lerato Ntsuko. The DMPR confirms that the incident occurred within the boundaries of an area where a valid mining permit has been issued. The department further confirms that the site is a surface open cast mining operation and does not include an underground mine shaft. The department is currently reviewing all relevant information relating to the incident and will, at the appropriate time, provide further details, including matters related to compliance with applicable laws governing licenses and permits. Union ya Sepolesa e leng SAPU e hlalosa ditho tsa yona tse etsang dintho ka tsela e se molaong di lokela ho jariswa boikarabello. Sena ka mora ba komishene ya Madlanga e etsang diphuputso tsa ditlolo tsa molao le susumetso ya maqulwana a ditlolo tsa molao tsamaisong ya toka e utlwela hore ke batho ba 149 ba bolailweng diketsahalong tse 77 moo sehlopha sa tshebetso sa sepolesa sa KwaZulu-Natal se amehang nakong ya dilemo tse 3 tse fetileng. Motlatsi wa molaodi wa diphuputso lekala le ikemetseng le fuputsang sepolesa e leng IPT ka bokgutshwanyane Len John o hlaloseditse komishene bopaki bo a botekileng ka pele ho yona ka ha mafu a mangwa le tlatlapo ya makoloi a tsamaisang tjhelete merusu ya ditekesi e ka sana le maqulwana a sebetsang ka dithethefatsi ka hare province eo ya KwaZulu-Natal. John o hlalosa diketsahalo tseo di phaella ho nyenyefatsa ha toka le ho tlaleha ha ba bang ba bahlanka ba sepolesa ba di ya ho ka tsebisa ditho tsa IPT moo ketsahalo di etsahetseng teng e le ho leka ho henahenana le diphuputso. Ditaba tsena tsa hora ya 10 di fella mona o ka boela tsamela imamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya 10 le motsomong mme tsona o tla di ballwa ke mosuwa wa tshweu. Ke Ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle. Mamedi re ke khutlele di voice note ntsane mo re neng re bua ka nako eo dikereke tsa rona di nkang batho ba le kerekeng na ebe mohlomong wena o e bona jwang re ke nke mo mamedi o teng wena.
Hi, Tuli baby. Ke matshidiso ntsime ka mona ka Lesotho hleo he. Nna kereke ya ka e kena ka 10, ka 11 ya tswa. Ke rata kereke ya ka ka tsela e kgethehileng. Kereke ya ka ha e kene ka 10, ka 11 ya tswa. Hey Jules. Nna kereke ya rona e kena 3 hours and nna ke bone bothata. Ha ke na bothata le hanyane ka yona hobane ntho tse buang mo moruti e mo le mong a tloang a tlang a tlo bua temana lentswe wa fola ha o utlwe 3 hours e hobane o tletse phodiso ka hare ha 3 hours e o ithuta ntho tse ngata moya wa hao o tswa o hlabolehile ka hare ho 3 hours e so nna for nna bothata ha boyo for kereke ke nna nako e telele ke a leboha Thuli bye Thuli hai go motho o batla ho ya kerekeng o utlwa motho o batla ho ya kerekeng ya pelo ya hayo ya maikutlo gore e utlwang hore mo ke batla ho ya ke lo fumana pholo ka hara yona man yo Thulon o tla emela 4 o tla emela 5 e salo ya ho senka 8 kerekeng a le khalehle le khale kereke no indiha moya ha ke batla ho bua maka he tla bontsho thile ke yana ka ra dibata maoto he hle le tla ema le dula le emele ntate modimo ahle ai wena banyuwake ne ke itse ke tshepa ai khona a re le tla kena ka ga diwata le eme le dule maoto la Thuli ai le nna ke batla ke kena diawara tse 2 fela e feta bo diawara tse 4 ai o timita o kwe maotwana sa le bohloko a tshena le nna o bile bo go so sa batse ai le nna ya khona ke batla ya wa tse 2 fela ile kana ina tse ding tsena tsa diawara tse ngata tsena go so go khathetse ke batla tangi Thuli ke mtina ka Petersburg tangi khotso Thuli ai nna ke mopostola na le 3 hours right go isa ho 4 ha ile fela go bua ka lentswe la modimo e setaba ya dipolotiki le 4 ga le matha le thoba ke bua jwalo ka mopostola ke nna Phakwe amen e kgolo Hi Thuli, nna ke kae ha monate nna ke rata kereke ya ka tate moruti wa ka tate moruti le kwala Ebenezer wa tshware kereke tlameha e kene e tswe batho ba se ba boreya ke kereke Thuli baby ke rata ho fetisa molaetsa o potlakileng wa hore kereke ya rona unite Khotso mamane Thuli ha monate hai nna ka nnete ke ithatela kereke e kenang e tswa ka nnete jwalo ka ye ke tsamayang e kenang ka 11 o'clock bo mathumane neng ya tswa ha o thwe inkile extra time ho ya ka mesebetsi e teng ka kerekeng ka bo ma 3 he bo ma 2-3 ya tswa ha ile ya letshare yona kaofela ka nnete ha jwalo ka motho a ileng hore wa izama ka nnete bophelong monana ke bone e tlile ka ha eno ntshebeletsa eo ke sello sa ge kgotseng ka mona ka botshabelo and section ke a leboha ai a hlaile maikutlo ka nnete a hlaile maikutlo ke le ka tsho ka re ho ya ka dikereke ho fapana ho ya le ka mo batho ba ratang dintho di etsagale ka teng mme ra utlwa ka nnete boholo ba batho ba kereke tshwanetse kene itswe ba se ba qetella ba borehile ntle le ha ona le mesebetsi kgethang ya kereke ke lebaka le utlwahalang ka nnete ha re fete mabenkeleng ha re khutla ke na le taba eo ke lakatsang ho etshohla le wena momamedi re fela re fete ka mona re a khutla
nakong tsa tatlhehelo bophelong. Na o se o utlwile ka SABC app ha se kalane fela e o ka streamang ho yona empa ke sebaka se utlwisetsang mananeo ohle a television le radio ka dipuo tse 11 kaofela tsa kwano Afrika Borwa. Mamedi ke a o dumedisa ke a o amoela hohle mo mametseng tshebeletso ya Lesedi. Nna ke tlo ke phutla mereki ya pele tse nyane di tla dintshetse morao kgotso. Ho bolelang hore o le kae kapa kae ning kapa ning ka puo efe kapa efe o ka thabela mananeo a hao le ya ditaba smart TV, tableting le cellphone ya hao. Downloada SABC Plus app ka jeno o ingodise ho sabcplus.com. Ke mahala a o fang bokgabane ba ho mamela di radio tsa rona mo le o keteka botjhaba ba rona bo re ikgantshang ka bona. SABC Plus # still home to the sound of our nation. Na o se o utlwile ka SABC app ha se kalane fela e o ka streamang ho yona empa ke sebaka se utlwisetsang mananeo ohle a television le radio ka dipuo tse 11 kaofela tsa kwano Afrika Borwa. Me re bone hore ho tloha maobane e sale ho tshwerwe seboka sa selemo le selemo se bitswang Black Business Council Summit. Me sebokeng sena he ka jeno ho tla ke mopresidente wa Afrika Borwa Ntate Cyril Ramaphosa ya ntseng a fana ka puo. Me re bone hore mokotaba wa seboka sena he ke taba ya kgolo ya moruo. Me ke yona taba e uhlileng mopresidente a itoboketsang puong ya hae ya ntseng a fana ka yona motsotsong wa jwale. Tsena tsohle di etsahala ka mona ka Pretoria ba bua haholo ka taba ya ho tsepamaisa maikutlo tabeng ya kgolo ya moruo wa naha ena ya Afrika Borwa. Ke na le taba momamedi eo ke lakatsang ho itshohla le wena. Me taba ya rona ka jeno ke sephiri. Ke ipotsa hore na ho ntse hona le batho ba ntseng ba kgona ho tshwara sephiri. Nna ke bona matsatsing ana difuba tsa batho di rauwe ke ditonki ka nnete. Ke ne ke tseba hore ha o sa kgone ho boloka sephiri ho no te fuba sa hao se rauwe ke tonki. Hona le batho ba bangata ba fuba tsa bona di rauweng ke tonki ho hang ha ba kgone ho boloka sephiri. Nna ebile se a bolokeha sephiri. Sephiri o tsebe ke ntho nna ke dumela hore sephiri ke ntho ya motho a le mong. Ha se re ka etsa sephiri re le babedi jwalo o tseba hore ha e sa le sephiri wane neng kapa neng phiri seo se ka tswa. Neng kapa neng phiri seo se ka tswa. Jwale na ebe ke sephiri se seng le se seng se lokelang hore se bolokwe. Ke nako e feng e wileng wa iphumana o thotse ka taba me wa fumana ebile o etsa phoso ka o thola ka taba eo. Me ke nako e feng mo wileng wa boloka taba ena ho wena empa ha morao wa ikwahlaya. Wa ikwahlaya hore ka re nka be ke ile ka e bua le ha ine ka ba ho man fela nkebe ke sa ikutlwe ka tsela e ke ikutlwang ka yona. A kontetsetse Mamedi Motle 0860003084. Hona le nako e wileng wa iphumana hona le taba e o thotseng ka yona me ho tholeng ha hao ka yona wa bona o entse phoso ebile nenneng ha morao wa iphumana o ikwahlaya ka o thola ho ha hao. 0860003084 ke nomoraka ya mohala mo Mamedi Motle bua le nna mono he ke sentse ke le teng ho nka mohala wa hao 0860003084. Mametse le Lesedi FM mo Mamedi dumela. Hi Tuesday. Betele kae ngwanes? Amaladi. Tuesday ke la ke tsa phiri. But just too confidential I get nka se bua sa le moyeng. Ha e sa le sephiri tsebe jwa. Ha se spatala sa. Ha o fela o itse sephiri ngwane sa re ba tlutla taba tsa batho. Ka kena mathateng Sa gape di sonta teng modimo ke batla o bua. Ma ho le buima hore ke bue ka sephiri sena. Mo hataka. Batho ba atlo iphumanela sona sephiri se o thusa. Ene be ka re nka re lefatshe nga mo ke se tsena ba mpotsa ka tsona. Ene ka ithuta ka bona boemo bo hore
le ha o ka thwe boima jwang kapa jwang motho o tlamehile a batle tsela gona ntse ke sebetsa jwang go sephiri se setswe go na diphiri tse sa tlamehang go patwa le ga o ka ba ga thwe o boima ka re sena ke se kgalletse ne le sang no patile go na le ngwana all right okay ke kgalletse taba tsa ho lokile ngwanes empa he wa ikwahla wa ba wa ithuta ho hong ka sona ka yona taba eo ya ha bohloko tools ka ba ka ithuta hore bophelong sephiri ha se ntlo lokileng le ha go se boima jwang ke jwa ke ntho ka moyeng wa ka letsatsi le le leng ke fetsa modimo tate modimo nthena ke bua jwang ena a tla iphumanela jwale empe ha hona motho a sa iphumanela o feta ha wena o e bua o sobile o hloka le dikarabo ke eme ka nka lefatsheng ya mela nna ke kene ka go ho ka tsile ne ke swabile ka yona empa ke le ka bela boithuto bo boholo bila e ka re ba bamedi ba hao tools ba ka ithuta ka ntho ene ke bua ngore la o ka thuntlha e bima jwang kapa jwang ba tla tsela go e bue le ha ile mpe jwang kapa jwang ba tla tsela go e bue ha ona mathata senang pheko kapo philetso ba tla bo le bo bona le solution o sa kgathaletse go boima ka kana Honest ke le bila hole a go khotso tools bye bye thank you me bye bye Lesedi FM dimela le dani methuli ha mona temele kae jo o bua ka ntho go re le mo jene a tsa ha ke tsebo gore ke reng o ke ba bana motho a tle go wena a o jetse ntho a re ke sephiri a bua ka motho o mong wena o nke o yetse sephiri go bana sephiri ke sephiri ke ntho e sa bueng jwale ka motho wa Mosotho etelong yena motho a ne a njwetsa go ntho e ke sephiri se ka ka bua o ya go mothelo a neng a bua ka yena go nna a fitla mojetse a re nna ke itsetse yo ya ka re ke re wa tsa ke re mme wa ka ya le motho yo a mojetsang yo a nang jwetsa ntho ya re ke sephiri se ka ba ka bua gore e le re bua ka yena ke tshozwalo a na le bona bua ka yena ha sa ntse yena o kgola mothelo ene motho ke motho re phelang le yena o kgola motho mme thuli ina ba ya khutla le maponiseng kwa ya khutla wa itse ke ba re ke tsetse iketetse ha ke sa batla motho plaka ha ke sa batla motho a tlang a njwetsa e se ke iphilela ke le one a njwetsa ntaba ke ha re late motho go lo mjwetsa no o bane motho o tla go wena mme thuli a o jwetsa re ntho ke pinyane eno se ka ba e bua e tlo qaba ha e se shela hape ka yena no waka ke bohloko go le no ke ha ke ntse ke le bohloko ha ke so fole moyeng ha ke fole moyeng ke sephiri motho o etsa re ntho ke sephiri ha qeta yena ba tsama a isa hape mothelo ana bua ka yena a e fitla re mothelo o itse tsena le teng e le gore ke yena qadileng taba tse ka ofela hai bona se go utlwa hantle ke le bila utlwa thank you ke rata o bane hona le se o ithutileng sona ka motho a ke ithutile se zote se monna ha bone ha bedi ithutile go ke tlositse plaka ke setse le bana ba ka fela ke tlositse plaka ke sa batla nix ke le bile mme wa ka thank you me Lesedi FM dimela hantle ga na ntse ha mona tu jwa mme ha mona ke ga ke tsela ke tlotsa maya mona ka go utlwisana ke re nna ntho ngoleng ya ka bophelo manthu ha ke na sephiri go sephiri ke se etsa ka wena manthu taba tsa go ka se tsamaye ke di hasa but ke se ba le nne ke tlotsa moleng wa ha go ka itimetse ke e bua go tsa go ke thole phola na go ke re ke a kwalla ke re taba ka ke taba ka ma go fumana e le matsanna ke gona o e bua the latest ke ka reng ke buile e le yaka ke a mo ke le ke netswe ya tshume se ne se la ke ka feta ke re what if mo se nthuntse go ka se bua ka re ke na le trauma ke hloka counseling so e le nthabi serious o tlo ga hai ke hloka counseling le ga mannete yo e le ba nna yona ke e bua nne wa ka empa tsa ba ba wa di boloka ya mama nthuing ka e paka ya ka yona ke e bua go ke gone o thuse ya manthu ke lebile ngwanese thank you mami thank you me Lesedi FM mo mamedi dimela re teng le kae mme
ka nako nngwe jwale ke tlamehile hore ke lo patala koloto tsena tsa ka o teng kore ka tlallwa ke naha ka se ka itseba hore na ke nka eng ke kopanya le eng dipampiri ke tsena jwale ke tlamehile ke di ntshe ke tsamaye le yena jwale ka se re tlamehile o tsamaya le yena hore re ye le yena tropong ene ke tlamehile hore ke lo patala le tsena tsa sa di tsebeng mohlanko o nampatse hantle ya ba ke tlameha hore ke confess ho yena hore hey ho na le koloto sena sa mofuto na kore a re mosadi o tibile o ntso tholetseng hohle ho wa ba ke lekunutu la thelete he thulile iphiri sa thelete yo jale o le ke lesson ya hore ha ke a tlameha hore ha ke etsa sekoloto ke se ka motsibisa ke dile fatshe le yena mme wa ka ke lebile haholo ke lebile mani thuli thank you me bye bye Lesedi hello khotso ntate le kae re teng le kae le actually a tsama taba ya ha ntse ka ka hola ke kwala wireless ntate waka kwala wireless yes le ke wala ka thekonyana ya ga wana ya ke theka ho ha ke ka ka ke kopana la o tshila ya magata wala mpotsa o motsawa ka sa sa ga ke nna ke motlhake ke dila ke la ile ka tsini se tsena ke actually o go tsena ga dumellana ha ba nkela motho ka gatho a ja bo ka ke motho ke dile ke thotse ke ga ke batla tseba o le wala ka sa tshwana le nna o la tshwara la o tsitse motho ka a motho wala le tswana ga ya ke tla na wala o bua ga hai la mtshwara le nna le go gata se mo mtshwara le tsitse wala a sa tshwana le nna le jwa a ha isi motho ka ya ka o ipitsa sa hantle o tlo thola fela ke ke dalo kulupila all ke ngwana la ga hlaba la le la ga a ba le mme wa ba ga papa ka ke a re bona a tla ke tshebisa kwa a ba wa tla wena o i tshebisa kwa tshebisa kwa mto wa feta ke ne lo ka ba le mme wa le tla ke mo ke le motho a ka le ha sheba ngwana la a sa dibila ngwana ga o la o ka ba tsho wala lo tsana le ne ke tshwere go rosti a di wa tsana sa le bitso a ikona ntate ke le buine empa o ithutile wa bona hore diphiri kana kongwe di ka o kenya bothateng o hlalo se tjao di bua ka ba go tle o bue ni tera ka go tsara ke na yo tsara o ka di mo tsara le stress a ngwana ga utlwa ga ke na ba utlwa la pele ngwana ka o di jodi ha di re ke pati le tsara ba le ntate wa ka ke le bila hole asimohem mamedi re kenke wa o qetela hello baby dumela mmele kae amna re kae da ha monate mama he se bohloko se phiri se bohloko o fellwa ke mantswe o tlanne o ja dintho pele ntse o tla ya pele o ntse o nwa dintho ke le tswale le tla fola o le shano ikokona wena ja dintho wa tswa le wona jale nna ke na mtswale ka ba ka shone se o re go go bolele kanti ja o bolele wa tshisetsa ka le bo utla jale mme ha re ikokona wena ya o tlauna yo Lesedi dumela me dumela o phela hantle mme ke teng le kae mama ni thuli ke a phela mme mama ni thuli wa tseba se pitine sentse se jeua ha re ntse le batjha nna ke tsona jana sa le hola o tla be o buile ntho le motho a o bulelletse motho a fihla mohlanka mora letsatsi a mabedi a mararo yona nthana na o bulela o se mo sebela yona hape o e bua ho yena ha ke tsebe kapa ko hola kapa keng mokgotsi wena jwale o so yetsa ya hao jwale o sebela yena motho a leng a o fatapa yena o wa mpolella ke sebela yena ke le mama khuzeni mona ga mmuluki jale o di chaela monana diphiri mme kapa motho tshwantse a etse jwa
motho tshwanetse a etsa ke tsebe ka re diphiri ha di sa tlhola di hlokahala mamanitude ba ka mpolella ntho nna ha ke se ke dutse ke utlwa ke na le mathata motho o mong le o mong a kenang ke mokoqela ke bua ka nthwena ya haka mona e sa le sephiri ntho mokgotsi ke leboile ke tlametse go bua le wena o nqabola ha re yena motho e la mpha sephiri ke se ke qoqela ena phiri seno re ho tjena ai jo ya yena ke pale e tswellang ke monyaka straight Mabidi motla ke betso e ba shoba babedi le betso e tsheletseng ka morahora ya leshume me re tlo kena merapelong ya rona ke tlo bapalla dipina tse pedi o no ntshebe marangrang mono ho Facebook re teng mono o ntshebe mono ibile ke kentse tralala ka jenne ke batla o binela fela tsena hantle ke go kila ba bona bomme ba di tralala ba binela di fela ha monate jwang ba itsuka jwang ke tlo itsuka jwalo fela ka ga tralala ina ka o tlo e shebe marangrang mono re konkele se fela ke sena e galile ke Jumbo tsa Malempumi Mtsweni Washu yasu
Open up, all you ancient gates, and let the King of glory enter. Who is this King of glory? He is the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Open up, all you ancient gates. Sure.
dikgorola a tlhamang le namejako bulegane ile na mamatiwe ke kgoši ya letago ke kgoši ya maphelo a rena bulegang le na dikgoro mong wa lefatshe le legodimo ke eo kgoši ya dikgoši ya iphadimang ka letago le maatla le bogolo ke eo kgaugelo ke kana tshebeletsong ya hao ya lesedi dikgoro buleha metsotso e 20 pele hora ya 11 re kena merapelong ya rona ka jeno re na le baeti ka kwana ka phaposing ya kgaso o ske wa lebala he o no kena mane marangrang a rona lesedi FM Facebook o bone se tsahalang ka kwana ka phaposing ya kgaso me rena le monghadi Maphale Moloi rena le ntate Moruti Mooki Seboko rena le ntate Moruti Motshweneng ke bona ba re tlisetsang molaetsa ka jeno me hopolahle ditaba tsa rona ke hore re ho wena mo mamedi fetoha letswai le kganya ka hara lelapa setjhabeng ke molaetsa wa rona ka jeno me re tlo bala buka ya Matheu kgaolo ya 5 temana ya 13 ho fihlela temaneng ya 16 re ke tlekinke momamedi ya lakatsang ho re etsetsa thapelo 086000 3084 Lesedi FM momamedi dumela le ka itshuleng ke phela mme o phela hantle ga ga phela ka moho wa ntate Modimo Sithulwane re le bua ke kopa nka thapelo Sithulwane morana le Modimo wa ka senata sa lehodimo Modimo ya tshepahalang tate kena ka go malapa Modimo o tshele letswai la moya Modimo nna Modimo ya tshepahalang tate o bane le tshepile wena meleko le ditsietsi Modimo dibuhudi tsa rona ba santsane ba re tlisetsa mangola letsatsi la kasheno re santsane re tlo mamela baruti ba rona Modimo tsholela moya o halalela Modimo tshele matla le mohau o bane re tshepile wena Modimo ya matla o bane dipelong tsa rona Modimo kenya pele tso hlekile moya wa lerato moya wa nnete wa tshefeo Modimo ya matla ka lebitso le matla la Modimo wa rona le Jesu Kriste amen Sithulwane Jesu ngabali thuli amen nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng Mamedi hoseng hona sehlo
sa ditaba tsa rona se re barutwa ke letswai le lesedi la lefatshe. Le letswai la lefatshe empa e kare ha letswai le tapa le ka nokwa kang. Ha le sana mosebetsi. Le se kampa la lahlelwa ka ntle, la hatwa ke batho. Le lesedi la lefatshe, motse o beilweng hodima thaba, ha ona ho patwa. Le bone le lona ha le hotelletse ho kenngwa ka tlasa morula, empa e le ho hlongwa kantlareng. Letle le bonesetse bohle ba leng tlung. Lesedi la lona le keke le kganyetse batho jwalo, batle ba bone mesebetsi ya lona e molemo, mme ba rorise ntata lona ya mahodimong. Momamedi motle, ditaba tsena di tswa bukeng ya Mateu kgaolo ya 5, temana ya 13 ho fihlela temaneng ya 16. Ntate Moruti Motshweneng e re ke tla kenke sebaka sena ke o fe sona. Ke wena moreri wa lentswe ka jeno harabo ntate ba leng teng ka kwano. Re a leboha. Thuli baby, ha ke lebohe hoseng hona ka sebaka seo ke se fuwang ke wena le tshebeletso ya lesedi. Ke dumedise mo mamedi hohle mo a mametseng tshebeletso ena le hona teng. Ke dumedise baabi ba lentswe bao ka jeno modimo re dumelletseng le bona hore re ise molaetsa ho batho, re ise molaetsa ho marako a Jeriko, mme ke dumedisa ka lebitso le letle ha le binwa ke batho, ke lebitso la Kriste Jesu. Mo mamedi hoseng hona re kopana le wena kgweding e hodimo ya Phato, kgweding ya mafumahadi, mme tshebeletso ya lesedi e re romile ho wena hore re tle ho wena ka molaetsa ona o reng o be letswai la lefatshe ebile o be lesedi la lefatshe. Mo mamedi re tlo bua ka ntho tse pedi tseo re rapellang hodima tsona. Jwale ka bahlanka ba bokgabane ba botshepehi re rongwe ho wena hore re utsibise hore lefatshe le a o hloka, hobane modimo o entse lefatshe le lehodimo, mme a bopa motho ka setshwantsho sa ona hore motho e tlo ba modimo lefatsheng lena, mme hore qosa hore nna le wena mo mamedi re fetohe letswai la lefatshe, re fetohe lesedi la lefatshe. Mme mo re badileng teng re kopana le Jesu a bua le barutuwa ba hae, a re le letswai la lefatshe e kare ha lefatshe letswai le tapa na le ka nokwa ka inna. O re ho bona le lesedi la lefatshe. Mo mamedi hoseng hona re tla ho wena re o kgothaletsa ho ba letswai la lefatshe le lesedi la lefatshe. Mo mamedi mosebetsi wa letswai ke ho etsa bonnete ba hore le netefatsa kapa le natefatsa mohle moo le dulang teng. Mohlomong kare ho se behwang tafoleng letswai le a hlokeha hore le be teng. Nthong e nngwe le e nngwe e behwang letswai le a hlokeha, hobane letswai le fana ka tatso. Ke ka hoo Levitike a reng o tla noka ka letswai nyehelo tsohle tse o di hlahisang. O keke wa lebala le ka mohla o le mong letswai la selekane sa Jehova modimo wa hao, nyehelo e nngwe le e nngwe e o tla e hlahisang le lesedi la lefatshe. Lentswe la modimo le re be lesedi ho batho ba leng lefifing. Mo mamedi ya ratehang re rongwe nna le wena, ho na le batho ba dutseng lefifing ba o nna le wena, re tlamehile re ba fetohele
lesedi ka ba ka utlwa ntate Maphale moroki ya re sepateng se di la lona se kella ba ditlhong ba ka morena hohle di dinyefulong momamedi re tshwanetse re be lesedi Paulos bukeng ya Baefese o re ho bona pele le ne le lefifi empa jwale le lesedi moreneng ka mokgwa o jwalo tsamayang leseding jwalo ka bana ba lesedi momamedi re tla ho wena e ba le tshwaihle tshwaetsa batho ka tse ntle e ba lesedi ka ga lefifi hohle moo fihlang etsa tse ntle nonetsa ka letswai moo ho babang teng wena tlisa letswai moo senang thabo tlisa letswai le bitswang kgotso momamedi tshebeletso ya lesedi e tla wena hore nna le wena re be letswai momamedi mosebetsi wa letswai ke ho etsa hore dintho tsohle di be monate dintho tsohle di be le tatso dintho tsohle di utlwahale mme lesedi lona le apola lefifi hobane le a tshabeha ke ka moo modimo a re le lesedi ya lefatshe a re enka lefatshe lohle ba lefifi re ba bea lesedi mme ba senang tatso ba maphelo a bona a babang re be letswai ho bona momamedi ya ratehang edise ha fihla nokeng o ya mohloding wa noka a nka letswai itse ha qeta ho tshela metsi ya ba monate ya ba sehlare se phekolang ba Israele le nna le wena ha re be letswai re ye mohloding o bitswang pelo re lokisa dipelo tsa bana ba modimo ke mosebetsi wa ka le wa hao momamedi ho fetoha letswai le lesedi ka hara bana ba modimo ka Jesu Kriste morena wa rona amen. O ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala-laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng. Qoba Mampara wiki ena re le tsebisa ka Kentucky Mampara Day Deals. Stop. Iphumanele maqa a robedi a nama ya kgoho di-chips tse pedi tse kgolo le di-mini loaf tse 4. Stop it. Tsena tsohle ka 159 fela boloka 75 randa. Stop it, I like it. Kenyeletsa le sono maphodisa 1.5 liter ka 5 randa qa. Stop it, I love it. Re o ratela yona la bone lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo. Momamedi wa tshebeletso ya lesedi hoseng hona re a o dumedisa mohlomong tholwana lenaneo le kopana le motho ya lahlehetsweng ke tshepo mohlomong kgweding ena ya Phato lenaneo lena le kopana le basadi ba ikgatlileng ka ditjale pelo tsa bona di sithabetse mohlomong lebaka la bona la ho dia dihloho tholwana ke ha ba hetla morao ba sheba mo ba ideng ba eqala teng ntwa ena ya ho nyahlatsa ho tsamaya ka ditokomane mme ba hopola menyabuketso ya bo Meshelo ha ke tsebe ho seng hona tholwana pele re ya bukeng ya Matheu mo re kopanang le Jesu
a nka monyetla wa ho fetisa thuto. Momamedi wa Lesedi dumela. Hoseng hona o dumediswa ke Maphale wa Hamoloi. Mme ke re morena a be le wena hoseng hona. Ke re Modimo a be le wena hoseng hona. E re ke boele ke dumedise batsamai mmoho le nna hoseng hona. Mme ke re momamedi wa Lesedi hoseng hona. Hona le dintho tse pedi tseo ke tlo bua ka tsona. Tholwana o itse ha o bala wa re letswai. Mme sena ka pelenyana sa nneletsa hore ka mantswe a mang re hloka ho bua ka mosebetsi o tibileng haholo o etswang ke letswai mothong. Ka mantswe a mang ha o sheba tshebetso ya letswai dijong ke ho etsa tatso e hlabosehe, ke ho etsa hore dijo di be le tatso e itseng. Jwale bothata ba ka bukeng ya Matheo wa 5 temana le 13 ha e tlo bua ka letswai le tapileng. E nketsa hore ka pelenyana ke hlokomele hore nna le momamedi leeto la rona ke leeto le kgethehileng. Re bua ka letswai leo e leng motho ka boyena. Ho na le batho tholwana bao lehodimo le ileng la ba etsa letswai le hlabosang, bao ba ileng ba newa tlolo ya ho phedisa batho. Jwale re kopana le bona kgweding ena ya basadi, re kopana le bona ba nyahladitse dikobo tsa bona. Ba bang ha ba sa di apara le ha ba ya tshebeletsong hobane dikobo tsena di se di fetohile letswai le tapileng, letswai le hataketsweng, letswai le sebedisitsweng bohlaswa. Re kopana le batho bao e leng hore ha re bua ka letswai le hlabosang, dipelo tsa bona tholwana di se di ile tsa jara haholo. Ha ba sa batla ho utlwa letho le ka mohau ona o re buang ka ona, o re reng ke kwetsa e kakang e sa le re fitlhela re maketse fela. Hoseng hona re kopana le batho ke batla ho dula tabeng ya ho tapa pele. Morana Motshwaneng ke batla momamedi a utlwisise hore ntho pele e tapa ka mantswe a mang tholwana e ne na le boleng bo itseng. Tate Moruti, pele ntho e lahlehelwa ke boleng ho bolela hore e ne na le matla a itseng. Empa jwale qetellong ya ditaba ka lebaka la ho hatikelwa re kopana ha ke utlwe mongodi a re ha e sa le letswai. Tholwana ha ke tsebe haeba momamedi wa ruta, ha ke utlwe mongodi a re ha e sa le letswai hobane le tapile. O ntse a re ke letswai. Momamedi o ntse o le motho o ne o le ho yena maobane. Ke ka hoo ho tapileng empa letswai le ntse le setse. Temana le 16 Lesedi la lona le kganyetse batho. Tholwana ke rata kapa ke utlwisisa mona mo e reng e tle e re ha ba le tadima. Ha ke tsebe ke bang hana jwale tholwana re bua le yena e reng ha batho ba mo tadima o tlameile yena ka boyena bolelle batho hore ke mang. Athe Matheo yona e tle e re ha ba le tadima ka mantswe a mang. Morana Motshwaneng ha motho a o sheba o loketse hore a o shebe fela a ba nyeloha a utlwa hantle hore ha ile hantle enwa ke Moramodimo. Ha wa tlameha ho etsa ntho ena e bitswang wena ka buwena o ipolele. Tholwana lesedi la lona le kganyetse batho. E tle re ha ba le tadima ba bone e sa e bua ka mesebetsi. Mme re e melemo ha e re mesebetsi fela. Ho na le motho hoseng hona ya sebetsang ka thata empa mesebetsi ya hae ha e molemo. Ha re kena monyako mona wa SABC Tholwana re amohetswe ke monna wa tshireletso. Mosebetsi ona o sebetsang batho ba bangata ha ba o sheba ba bona le mosebetsi fela. Tholwana ha re ntse re tla re atamela phapuse re tlo sebeletsa ka ho yona. Re kopane le mme ya hlwekisang. Jwale dintho tsena tse pedi di be se di dula ho nna ka pelenyana.
ba tle ba bone mesebetsi ya lona e melemo batho bana ba babedi ba re kopanang le bona ba etsa mesebetsi e molemo empa batho ba ba tadima ka nako tse ding ha ba e bone taba yena lesedi la lona le kganyetse batho ba kgannang dikoloi lesedi la lona e be bright maphelong a batho ba bang e tla ire ha ba le tadi e seng ha le ba jwetsa ha ba le sheba fela ba fumane bophelo ntate moruti ka hara tshebeletso ha o eme pulpiting ha ba o shebile fela e seng ha o ba jwetsa ba tle ba bone hore mona re bua le mohlanka ya molemo momamedi ha ke tsebe ho seng hona re sehleke-hlekeng sefeng moo re kopanang le wena lesedi la hao moo kenang teng tholwana ho ba lefifi mpa o le kganyeng ha re tsebe re bua le mang ho seng hona ka hare ho mosebetsi ya e reng ha kena batho ba tsitsinya dihlooho yena ha itjheba o ba bolella ka di-portfolio o ba bolella ka maemo empa ha ba mo sheba ha ba bone mesebetsi e molemo empa ha ba mo sheba ha ba bone lesedi ho yena e tle re ha ba le sheba basadi ba ileng ba e lwana ntwa yena e tle re ha le ba hopola le ba sheba le tle le bone mesebetsi e melemo momamedi ho seng hona re o kopa letswai ha le tapile ntse le letswai re kopa o thotlhore tholwana mohlomong dintho tsa lefatshe ke tsona tse ntseng hore o tla o tape mohlomong o di a trapelwa haholo mohlomong ba ile ba hlokohla pelo ya hao haholo dikopanong tsa lelapa ebile ha o saya fela o ntse o le tholwana boleng ba hao ke wa bolahla ke ka hoo ho seng hona re bua ka lesedi le kganyetsang batho e tle re ha ba o tadima tholwana ha o tswa ka raphaposi ya kgaso ba sebetsi mmoho le wena ba tle ba bone mesebetsi ya tholwana e molemo e se tholwana yena a ba bolelle mesebetsi ya hae a etsetsang batho e molemo tholwana ho seng hona o ntse le tholwana mme momamedi ho seng hona o ntse le momamedi lesedi la hao le kganyetse batho e tle re ha ba o tadima ba bone mesebetsi ya hao e melemo amen
hodima hlohorra ke a leshome le motsomong ena ke tshebeletso ya Lesedu SABC re ballwa ditaba ke Mosiu wa Tshweu. Ke lebula holo tholwana mamedi dumela. Mokganni wa dilori tse hulang makoloi a manga eo ileng hore ntatae o ntsa fana ka bopaki mothating ona komisheneng ya diphuputso tsa Madlanga o bolela hore moka wa hae o bolauwe ke mapolesa. Komishene e ntse tadimane le dihlopha tsa sepolesa tse belaelwang ka dipolao profenseng ya KwaZulu-Natal tse qoswang ka ho bolaya batho ba bang ntle le hore toka e phethahatswe. Dihlopha tsena tsa dipolao di qoswa ka ho hlasela babelaelwa ba ditlatlapo tsa makoloi a tsamaisang tjhelete hammoho le beng ba ditekesi le dihlopha tse bang ka dithethefatsi ka ho iketsa eka ke sehlopha sa tshebetso. Loftus o hlalosa ka botlalo maemo a lebisitseng lefung la morao hae. I am the father of the late Bevan Loftus, who I strongly believe was murdered in cold blood on the 1st of April 2023. Bevan was murdered by the police under the guise of a legitimate police operation and at the instance of Clive Nyker, a competitor of Bevan in the tow truck industry and an alleged drug dealer. At the time, Bevan was with 4 of his friends, with whom he was hiding because he had been warned that Captain Dina Island, alias Dina Govender, who is a captain we know as Captain Dina Govender of the SAPS, was intending to kill him. Sepolesa se bolela hore se tlilo romela disebediswa tsa tlatsetso ho thusa letsholong la pholoso. Le ho lekola e bang ho ntse wena le barafi ba se molaong ba ntseng ba tshwaseile tlasa malwanlwahla. Tsena tsa tlatsetso ke karolo ya leano la bonamodi ba kantoro ya naha ya ditshebeletso tsa sepolesa ho thusa moifoteng profenseng ya North West mo lo yetsa bonnete ba hore hona le ditsebi tse ikgethang tse tlong ho thusa ka diphuputso mo le mehato ya pholoso lo fumana ba tshwaseileng. Mollo wa sepolesa Major General Nonkululeko Phokane o bolela hore sepolesa se sebetsa mmoho le lefapha la dirafshwa Arrangements are underway for the formal identification of the deceased and conducting post-mortem examinations. The SAPS Victim Identification Unit, the detectives and relevant forensic specialists are coordinating these processes to establish the identities of the deceased and assist in determining the circumstances surrounding their deaths. The Department of Mineral and Petroleum Resources is conducting assessment of the mining operation and compliance status on site. Nyewe ya Duduzile Zuma Sambula yeo ele moradi wa mopresidente wa mehleng Jacob Zuma e amanang le merusu ya selemo sa 2021 e tlilo tswela pele lekgotleng le phameng la Durban ka la 26 Mphalane. Zuma Sambula o qoswa ka ho hlohlelletsa merusu mo lo susumelletsa beforekanye mabapi le melaetsa yeo a ileng a ngola marangrang a dikgokahanyo tsa setjhaba a Twitter nakong ya merusu eo. O hlaile khutsanya le lekgotleng o seng hona mme motjhotjhisi wa mmuso Advocate France Moolman o boletse hore botjhotjhisi bo tlobi tsa dipaki tse ding tse pedi. Sena se tla ka morao re maqwetha hae a kope hore motlitlibi ya hlahletseng nyewe ena a bitswa hape e le hore Colonel wa lekala la mafokisi la dihawk le yena a tle a tloteka bopaki. Mamedi ha re lekola tse amanang le matjhaba mongodi wa tshireletso wa America Pete Hegseth o bolela hore sesole sa America se tlilo toba maqulwana a ho bang ka dithethefatsi ka mekgwa e tshwanang e sebedisitsweng kgahlano le ISIS le Al-Qaeda. Ha tsetla buo kwetlisong ya sesole Panama. Hegseth o bolela hore sehlopha se ho bang ka dithethefatsi kapa se beang kotsing bophelo ba America ba tlilo tobana le sesole. Like you saw with the strikes on the drug boats of DTOs, same effect on land. And so we're working with Ecuador
we're working with Colombia, we're working with partners to bring the fight to the DTOs on land. Anywhere you traffic drugs, or you threaten the American people or our partners, you are a target just like ISIS or Al-Qaeda. We spent 25 years refining the kill chain on how to diagnose and target networks halfway around the world. Mamedi ha re lekola ntlha e bileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya 10 le motso Gregory Loftus yeo le ntata mofu Bevan Loftus ya neng a kganna dilori tse hula makoloi o boleletse komishene ya diphuputso ya matlanga hore mora wa hae o bolauwe ke mapolesa. Mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya 10 le motso ha re teane tse hlahlamang a ileng tsa hora ya 10 le metso e mmedi ke khutlela wena Thuli. Mamedi e selese metsoso ka mora hora ya 10 le motso mong tsoma metse le Sedi FM le nana ke la haola itlhabolle ke la bone ka jeno ke nako ya merapelo ke fetela ho ntate Moruti Mooki Seboko ntate Moruti sebaka ke sa hao ke a leboha mama Thuli ho seng hona hwa letsatsi ha untumella le nna nkeke ho feta fela ka ntse ka lentswe ke khutle ha ke kopana le taba e reng barutua le ke letswai le lesedi la lefatshe wa fihla mina thoko o reng ho nna hohle mo mupi anpisang teng ke a dumela ebile ke a molatela amen alleluia. Mohlang ke banang le kutlwisiso mama Thuli ya letswai leo barutua ho buang ka lona hore ebile barutua ha se letswai fela empa barutua bana hantle ke lesedi jwale taba ya lesedi barutua ba baretsi ba lesedi FM lona ba mametsing ke bana le taba ya hore lefatshe la rona lefatshe lao e le motho lefatshe lo re buang ka lona ho seng hona hwa letsatsi ha re bue ka lefatshe la Pietersburg empa re fela re bua ka lefatshe lao e le nna le wena ya phela lefatshe le ka kwano mohlang lefatshe la hao kapa mohlang Elisha a kopana le sehlotswana sa banna a utlwa taba e reng ho bona ba reng ho yena ba reng ha o bona na le yena le motswana o thutse botleng jwale ke tlalwa ke taba ye le motso ona o thutse botleng e temetse bo mme le bontate yo reng ha re itadima ka mehla le matsatsi re fumane e ka emetle re fumane re le motadimile le ha re mmona motho a tsamaya lefatsheng la ka kwano a kentse disutu eo e reng a moha motadima motho o bona a dutse motlotlaneng o ratehang empa fela re sa tsebe hore lefatshe leo a dutseng ho lona kapa motho o a leng ho ona o hloka ntho e ka reng letswai jwale Elisha a fumana ditaba tse di reng na ha o bona le motho ona o dutse botleng jwale e ka re o re mfefela le lefitshwana le letjha nkeke ho lokisa motho ona amen alleluia. mohlang na le kutlwisiswa letswai mohlang monna wa sefofu sa Bartamea mama Thuli a kopana le lesedi o re a na le mokgwa o ka re lefatshe la hae ha le a loka ya be o kopana le lesedi e tsantsa hoeletsa ba ntse ba re o ya rasa o ya hlodiana a nna a tswela hoduma a
a biletsa ho monga bophelo e ka rena utlwa hore lesedi le teng ho sengwa letsatsi bo mme le bontate lesedi la mobitsa la mobitsa ha lesedi le mobitsitse le mo tlohelleng a tla kwano ya bo lahla thobane ka lebaka fela la lesedi la re buang ka lona ho sengwa le letsatsi le tswailena bo mme le bontate ha dinako di le tshwalo ka nako ena e tshwana re kopana le hore disili di hlwa le kopana le mahlwa dithabeng jwale hore re ke re fumane tsela ntate Motshweneng re fumane tsela ya mo re tla yang teng le tshwanele ha ke hore re bane le letswai le tla haswa hore re ke re fumane tsela ebe letswai lena le sa re ho bane le tsela ha ke tla tlo qetela ntate Motshweneng ke na le tabanyana tse 4 fela tsa letswai mama Thulwana hore re utlwisise hore ha re bua ka letswai re bolela kang mehleng ya kgale difriji di ne di le siyo empa fela bo mme le bontate boholo ba rona ba ne ba na le mokgwa le tsela o ba ne ba sebedisa letswai ka ona ba ne ba etsetsa letswai hore di kene ka hare ho matlo ebe dijo ha di bole jwale letswai le re buang ka lona hoseng hona re bana le kutlwiswa hore letswai mamathuli le tsa hore ho bana le tshiriseho mo maphelong a rona ebe jwale ha re tshirisehile re fetwa dinoko tse di hlabosehang hobane dijo di sena letswai ha di na tatso e hantle jwale re bana le kutlwisiso ya hore e ka re letswai lena le hore le tshwereng ba bomme le bontate le ho fetoha senoko se se monate e tle re ha ba re tadima ba bakantle ba tle ba bone mokgwa o re tsamayng ka ona ba ho bana le keletso ya ho bana le tatso ho bana le letswai le ka etsa hore o nyorwe ntate Motshweneng empa le re tsetsa hore ha o nyorilwe lefatshe lela le o tshwana o kelwa ke lenyora la ho lakatsa ho tshwana le rona ka lebaka fela la hore bophelo ba re bo phelang bo batla bo fapane amen haleluya Kriste modimo ke amen ntate Moruti le Tholwana le momamedi wa lesedi Morana Motshweneng ntate mo ke o re pela e lahlela fatshe o bua ka bohlokwa ba letswai ebile o ya ka botebo hore hantle ntlo ye nngwe le nngwe e ne le setlamo hore e be le letswai jwale Tholwana ha re tlo e phethela momamedi ke setlamo hore lelapa le leng le le leng le be le motho ya rapelang momamedi ke setlamo hore lelapa le leng le le leng le be le mokolokotwane wa sephiri mo ba kopanang le a matla ohle momamedi ha re tlo tswa ke setlamo ho seng hona hore lelapa le leng le le leng Tholwana le be le lesedi ha ke tsebe momamedi wa tshebeletso ya lesedi o utlwisisa bohlokwa ba ho ba le letswai e le mo le rapelang teng le lelapa utlwisisa bonyetla kapa bokgoni kapa tlameho ka mantswe a mang dintho tse di Morena Motshweneng ha re sa tlamehile ho qeta re tlamehile ho bolella batho hobane nako e a tamela yeo Morena Modimo a tla kgutla ka yona mme bothata ba ka ke ha ka fitha Tholwana a fumana ka hara malapa re apere diaparo tsa dikereke empa re se lesedi a fumana ka hara malapa re le batho ba lokileng empa re se lesedi a fumana ka hara malapa re kwalletse batho ba phelang ka mafu a itseng hobane re sa batle ba bonwe ke lefatshe ha ke tsebe ha eba ha fitha monga bophelo a fumana maemo ntate mo ke batho ba lokile empa e se lesedi Morena Motshweneng Tholwana le momamedi batho ba lokile empa e se lesedi ho seng mona ha ke nyahlatsa ke romela ho Morena Motshweneng ke bua mantswe a re momamedi re kopa ho seng hona ha ba o tadima
ha ba o sheba ha ba o bona ba se kene ba o botsa o kena kerekeng e feng empa ba bone ka mesebetsi ya hao hore yena ke a binanse fela se reng o ya halalela Jehova wa makgotla ha una ya tshwanang le yena ka kgalelo ai ntate moruti motshweni momamedi wa lesedi Jesu o re ho barutuwa ba hae ke etsa mosebetsi wa ya nthubileng letsatsi le sa tjhabile hobane nako ya tla eo ke tla phirimellwa ka yona ke se ka etsa mosebetsi o na re tsebisa hore nna le wena re fuwe nako le monyetla wa hore re be letswai la lefatshe ka mantswe a rona moo re leng teng re tshwaetse lefatshe ka mesebetsi ya metle re be lesedi ka go lefifi mesebetsing ya matsogo ka go malapa mebileng moo re tsamayang re be mehlala e metle e molemo momamedi re phetela tshebeletso ya rona Thuli baby taba ena ya ho re be lesedi le letswai ntate Seboko ntate Maphale e bakwa ke moprofeta Isaia kgaolong ya 16 a motsomo o re morena Jehova o ntlotsitse hore ke bolelle ba madimabe ditaba tse molemo ke bolelle ba tronko ho bulwa ha yona ke bolelle ba tlamilweng tokoloho ke mosebetsi wa letswai le wa lesedi ho lokolla ba tlamilweng ho kgothatsa ba lahlileng tshepo le ho fodisa ba kulang ka Kriste morena a re rapele mohau wa morena wa rona Jesu Kriste o be le momamedi e molle montate o be le bohle mme mohau wa morena Jesu Kriste o etse hore bohle re be letswai le modimo a itlisitseng a le thabelang re nnoke moo ho babanteng mme re be lesedi moo ho leng lefifi ditjhaba tsohle di bone ho ba re bitswa ka lebitso la hao mme di rorise di utshabe ka lebitso le letla le binwa ke batho Jesu ke morena amen amen nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le ke o dumedisa ke wa moela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi nna ke tlo di phutla mere ke apele tsenyane di tla dintsetse morao khotso ho bolelang hore
o le kae kapa kae neng kapa neng ka puo efe kapa efe o ka thabela mananeo a hao le ya ditaba smart tving tableteng le cellphone ya hao. Downloada SABC Plus app ka jeno o ingodise ho sabcplus.com ke mahala a o fang bokgabane ba ho mamela diradio tsa rona mo le o keteka botjhaba ba rona bo re ikgantshang ka bona. SABC Plus #still home to the sound of our nation. Na o se o utlwile ka SABC app ha se kalane fela e o ka streamang ho yona empa ke sebaka se utlisetsang mananeo ohle a television le radio ka dipuo tse 11 kaofela tsa kwano Afrika Borwa. Mamedi ke a o dumedisa ke a o amoela hohle mo mametseng tshebeletso ya Lesedi. Nna ke tlo ke phutla mere ke a pele tsenyane di tla di ntshetse morao kgotso. Ho bolelang hore o le kae kapa kae neng kapa neng ka puo efe kapa efe o ka thabela mananeo a hao le ya ditaba smart tving tableteng le cellphone kapa ho fumana thuso ya ho reka koloi kapa ntlo. Eba le Lengau People's Society ka la 15 Phato 2026 Qwaqwa Maluti Phofung Multi-Purpose Hall ka hora ya borobong hoseng ho fihlela ka hora ya bohlano mantsibuya. Re tlo thaba le Teboho Moloi Sannere le dibini tsa lehae. Makeno ke mahala. Lengau People's Society re aha bokamoso bo thabileng bakeng sa bohle ebile re hodisa setjhaba kaofela. Hale hole Lengau. Ke metsotso e 20 ka mora hora ya 10. Ke Ntate Thori o mametse Tholwana Moletsane lenaneong la Itlhabolle. Mamedi re ke fetele ho Dimakatso Folotsi o santsa le teng re utlwa rena re ka lebellang lenaneong la Imatlafatse ka jeno. Dimakatso dumela ngwanes. Ke a phela hantle. Ke a leboha hle re ka lebellang ho Imatlafatse tsatsing le. Ke lebile ho Luthuli mamedi wa sebeletso ya Lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jeno ho Imatlafatse. Re fumana hore motlatsi wa hloho ya sepolesa sa Ekurhuleni Metro Julius Mkhwanazi o boela hlella hape ka pele ho lekgotla la dinyewe lena ke lekgetlo la bone a hlahella ka tloso tse fapaneng. Letona le letjha la lefapha la dipapadi bonono botjhaba le boithapollo provinseng ya North West Wessels Morweng le re le tla sebedisa monyetla wa ho kena lefapheng lena ho thusa ho theha mesebetsi eo e leng phephetso e kgolo ka hare ho province ya North West. Re tla boela re buisana le lefapha la thuto provinseng ya Free State ka mathata a sekolo se phahameng sa Welcome mmoho le sa Welcome Technical seo e leng hore pejana bekeng ena batswadi ba ile ba hwantela dikantorong tsa lefapha la thuto ba ngongorehile ka tse etsahalang dikolong tseo tse pedi tsena le tse ding ho Imatlafatse hang ka morao ho ditaba tsa hora ya 12. Ke lebohile haholo Thuli. Ke lebile hle Dimakatso Folotsi mo mamedi motle o se wa fetwa ke lenaneo la Imatlafatse e re ko bapalle pina e tla ka Kholeka o ipatile Kholeka o ipatile ke a ipotsa hore na o ntse a ya jwang. Kholeka a re alikho igama. Aliko igama
enga igama lika Yesu igama lika Yesu alikho alitheshe ayalikho igama lika Yesu lingaphezu kwamanye amagama litheshe sindisa liyaphilisa lisinika amandla masha alithetheka igama likaYesu igama lendothana Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e supileng ka mora hora ya leshome le motso mongwe ntso mametsi e tlhabolle ho Lesedi FM ke tlonka wena ya ketekang tsatsi la hao la tswalo ka jeno ke tla o fa monyetla e re fela ke nke pina e tla ka sehlopha sa Umsingizane ba re Thabeng ya Sioni.
nka ipheta hape man yo ha ke itsoke jo momamedi o ntšhebile no e ka re ka hasa re shebelletswe mehlena re itsoke man re itsoke moyeng mona re itsoke ya monate haholo rang ke apere tralala ye wa ba hopola bombe ba ZCC ZCC bomme ba IPCC tshwarelo ke batla gore IPCC ba itsoka jwang ka ga di tralala ha ke itsoka jwalo ka jenoleng ke ikutlwa ke le bona hantle la o ka ga ke tswa mo bore hallo mema ke tla phamisa letso ba bile motle re ntse re le boho o ba betse Lesedi FM ke itlhabolla ke la bone bekeng me ke nka mohala he wena ya ke tekantsa tsila haola tsolo ke nna le wena 0860003084 Lesedi FM dumel Mamedi dumel Hello today. Hi. Uzamrandu. Ke phela hantle ngwanese. Tsaba go ketetse gala o go jetse ke mkhono ana mona nyakaleng a lengri. Yemme. Ke kopela ditlolo tsa ka hlenna ke eleng khalalelo, hlalole. Le re le buile ga mabale ya. Le re thabile le thole. Ke ba ho la mo la ba nkutlo ha ba ile sekolong a ke. Okay. Jale ke tsela ba etse hantle moratwa wa ka a ba etse hantle ba hole ba hlomphehle. Ke nkgono mangkgope ya mona nyakalong a leng reach 35 12. Thank you hle mogati wa ke lebile haholo ke a leboha Lesedi FM dumela Ha mnate le kae madam ha mnate ngwanese le kae ke kopela Mamello Innocentia Serame ka Brandford wa hola ke re tate modimo mo etse hantle a mo ekeletse tse ngata o feta mo o kopelwa ke nna mme wa banana sana go ke a leboha Thank you me ke lebile haholo ale rileng ke nna tsatsile monate mme bye bye Lesedi FM dumela le kae tshili ha monate le kae mme re teng wena sa sithulana ngwane o sithulana ako tsabe o smile tsatsi na hola maobane kwa emang mafumahadi ka shone ho hola o sithathai le yana ke o swa emang mafumahadi le Maria Mofokeng ba hola tsatsi le ka shone hlethudi ba kopela ke smabale hlangwane so ke thabile a o smabale ke lebile holo hle tsatsi le monate Thank you wena o sithulana asemahe Lesedi FM dumela Go so tshulana ka ke teng o ka ntate o teng ke mpalanyane moloi ka mona ka legatswa ke kena le nkosana mkhona zile ke ketso meketsi ba hola ke re moseka moduma ka ba ke eletsa mahlonong ba mona legatswa ke ba lebohela ngwanese ke lebile utla ka leboa mme thank you bye bye Mamedi dumela Hello le kae go tsoketse ka thuli le kae ke teng ke ntate mo ka mala ka mo ka ndadi ke makele mane ho la tokoza green field mole ke re siko mokotedi hula mpetu hula o bone ke ngata ke kuntla hape ke ka mona ka Thank you me ndate ke lebile holo sa sile monate Asemahem Mamedi re ke bone fela meletsa e medi e meraro khotsa thudi baby ke kopela motho a le mong fela ya holang ka jeno yena ke nomsa nhlapo ka mona ka Betsana Ritz ke re hola girl o kopelwa ke Nomvula Mazibuko le yena o dula hona ka mona ka Betsana hola Ritz a re tsatsile monate la tswalo Zanele ntoi ka mona ka dag break welcome o ketika tsatsi la haila tswalo o kopelwa ke ntate ntoi ya reng ketika ha monate hle o be le letsatsi le monate tsatsing lena ho hola malume Tshepi Ramatshella ka mona ka Brandford ke re a holehle a be le letsatsi le monate nate Hai tuli ke kopa o hodisa ntate Kapa Kotedi Jerry Mothabi le Lesedi Malukase ba kopelwa ke Ndenzeni ka mona ka Brandford Majomaseu are happy birthday hle tsatsi le monate ho bona ke kopa hodisa ngwana wa ngwaneso yena ke Phetetso Kopung ke re a hole ka tla le mahlonolo di moatele mogatla o kopelwa ke nkgono Malekgotla Monyake ka mona ka Lesotho Fubane
ke re tsatsi le monate la tswalo ho yena hle momedi re metsotsong ena he e mashome a mabedi le metso mene pele hora ya leshome le metso mmedi re tshwere dipina tsa momamedi tseo a di kgethileng ho lena la itlhabolle ka jeno a re mo bapalle tsona kgetho ya dipina tseo ke di tshwereng kwano he ke kgetho ya dipina tsa Julia Katadi wa Peter Marisbeck a re habo ke Maseru Lesotho a re o rata Dr. Tumi akekho ke rata le bosegobela boholo ba hao a re ke di rata dipina tseo Molefi Nkgobo le yena o kgethile tse pedi dipina a re ke rata Linda Randall One at a Time ke rata le Jacqueline Carr Bigger ke tsena waneso re ke qale ka kgetho ena ya hao wena Molefi Nkgobo ke tsena waneso di alatela ke be ka o swetsa One Day at a Time Linda Randall. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. I'm only human, I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Oh, show me the stairway that I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. clientele e ngwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM. Mamedi hopolahle re ntse re bapala kgetho ya dipina tsa Molefi Nkgobo a re ke thabile haholo hle ke qeta ho utlwa pina ya ka ya Linda Randall One at a Time e re konkele engwe ya dipina tseo a di ratileng haholo ka jeno yena Molefi a re pina engwe ke ratang ke ya Jacqueline Carr You Are Bigger.
the universe. You're bigger than the sun and the stars. You're bigger than the things, oh, that could tear me apart. You're bigger than the universe. You're bigger than the sun and the stars. You're bigger than the things, oh my, that could tear me apart. For I know you're great in all the earth. For I know you're great in all the earth. You're bigger. You're bigger than the problems I face. You're bigger than the disasters I've seen. You're bigger. You're so much bigger, Jesus, than what this life may bring. Oh, Lord, you're bigger than the universe. Yes, you are. You're bigger than the sun and the stars. You're bigger than the things, bigger than the things that could tear me apart. Oh, for I know you're great, great in all the earth. Sing, for I know you're so great, you're so great. For I know you're great, great in all the earth. You're bigger, 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 bigger. You're bigger, Jesus, bigger than anything I've seen. Bigger, bigger, oh, yeah. You're bigger, yes you are. You're bigger, Jesus. You're bigger than any marital problem. You're bigger than any broken home, Lord. You're bigger than lack, Jesus. You're even bigger than negativity. Oh, you're bigger, yes you are. Oh, you're bigger. Bigger than HIV. Bigger than cancer, Jesus. You're bigger than diabetes. The stripes on your back makes you bigger. The stripes on your back, they make you bigger. They make you bigger. Your blood makes you bigger. Your love makes you bigger. You overcame death, and that makes you bigger. That makes you bigger. You want to open up your mouth right here and begin to tell God tonight. Tell him you're bigger as you are, Lord. You're bigger. You're bigger, Jesus. You're bigger. You're bigger than identity confusion. You're bigger than our mistakes. Your love, your love, your love makes you bigger. Bigger than any financial problem. We declare you're bigger than our current situation. Oh, you're bigger. You're bigger. For I know Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM. mamedi eo e ne le kgetho ya dipina tsa ha wena molefi nkgobo jwale ke ya ho Julia Katadi ka mona ka Peter Marisbeck a re hae ke Maseru Lesotho a ke lempapalleng Dr. Dumi Akeko lempapalle Lebo Sekgobela boholo ba hao e re ko qalle ka Lebo Sekgobela boholo ba hao Boholo ba hao boya makatsa ka mehla o moholo wena
Lesedi FM. Pile
manje ngiyakholwa esiphambaneni ngiyabonga angikaze ngibona omunye onjengawe ngibona omunye angikaze ngibone onjengawe siyo wethembekile awushintshi wena hlala njalo awufani nabantu mana njalo Nkosi yezulu siwethembekile awushintshi wena awufani nabantu mana njalo Nkosi yezulu siwuthaperile rafeturi wena ulukile gawuthwani libatho dula jwalo kgoši ya rona rere utshepegile gafeturi no wena ulukile ga a tshwane le batho dula jwalo Lord, you are faithful. You never change. No. Oh God, you're so kind. See, you're not like me. You remain the same. King of glory. Say, there's none like you, Lord. In the heavens above, there's none. And the earth below, there's none. None like you. You could search all over. All over. There's none like you, Lord. Yeah. I get cold. Wathembekile
wethembekile wethembekile awushintshe wena ungile awufani nabantu fani nabantu Nkosi Yesu akekho 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 onjengawe could search all over there is none like you, oh God. There is none like you, Lord. There is none like you, oh God. We could search all over, search all over, but there is none like you, oh God. Abedi ke tseba ka mo o ratang Dr. Dumika teng ke ka ho ke leng ka re ke tlohelle e o natefele nna ke Thulane Moletsane maletsatsi se ja ke bile mohlophisi wa lenaneo DJ Lavaskena ya nang a hlophisitse mmino e tlhabolle e fella mona me hosane o tla ba le Sposhe ke Sebongile Sonopo horra ke a leshube le metso e mmedi re fetela moifong wa ditaba wa Imatlafatse lenaneo ke la Imatlafatse ka dimmakatso folofi ke leboile haholo Thuli tsamaya o ile o phomola hobaneng ya ho tema ka jeno o e kgathile nna le wena re tlo boela gape re tiana gape nakong e tlang kwano seyalemoyeng momamedi o fela go le jwalo lenaneo le kenang ke la ditaba ke la Imatlafatse le tla go wena harampa ya motsheare empa pele re tlo kena o tseo re di hlophisitseng ha re suthele tshweu mosi wa tshweu hore a re balle ditaba tsa hora ena ke le bula holo di makatso mamedi dumela Komishini ya Madlanga e bapetse kgatiso ya moqoqo o pakeng tsa mofu Bevan Loftus ha mmoho le mokganni wa lori e hulang makoloi Clive Naker kgatiso nyeo Loftus o botsa Naker ka taba ya o lefshwa ha diranta tse ka banga dimilione tse 2.5 bakeng sa hore a bolawe e le morero o ileng wa hlophiswa ke Naker la o le jwalo nakong ya puisano eo Naker o latotse ditlaleho tseo ditaba di sa le jwalo Loftus o bolauwe ka uthungwa ka la pele Mmesa selemong sa 2023
ka tlalo ya hore ke ditho tsa sehlopha se fuputsang ditlatlapo tsa makoloi a tsamaisang tjhelete se ne se teletswe pele ke mohlanka wa lekala la mafokisi la dihoka e leng Diana Govanda nakong ya letsholo la sepolesa. Mr. Clive himself, how are you? Like a lot of money, 2.5 on my head now, eh? Yeah, how you can phone Dane? How you can phone Dane to tell Dane to set me up? Me, I never ever fought with you. I got no problem with you, but look like you after me. You paying dinner, governor, you paying all the carols. You went past to do all these things to me. I never had nothing to do with you. I never minded your business. I got no flop with you. But Bali, you went out of your way to do all these things to me. You wanna kill me and all. What kind? Bali, where's the numbers? Lekgotla la dinyewe la magistrata wa Calvania provinceng ya Northern Cape le qheletse ka thoko qhalwa ha nyewe ya tlhekefetso ya thobalano pakeng tsa banyalani. Mosadi o tlalehile tlhekefetso eo kgweding e fetileng fela ka morao re monna wa hae a hlaele lekgotleng ka makgetlo a mabedi o ile a batla hore nyewe eo e qhalwe. Lefokisi nyeweng ena le ile la fana ka bopaki nakong ya nyewe ya kopo ya beili ya moqosuwa mme le bolelletse lekgotla ka nalane ya tlhekefetso lenyalong lena e netefaditsweng ka ditlaleho tsa sepetlele. Magistrate ya okametseng nyewe ena o entse qeto ya hore nyewe e tswele pele le hore moqosuwa a dula le ditlamong. Moela sepolesa Ivan Magaman o fana ka dintlha tse toma. The victim indicated that she wished to withdraw the case. However, the investigating officer uncovered a history of alleged abuse through hospital records. Following this development, the senior prosecutor directed the matter to proceed. The accused subsequently appeared for a formal bail application in the Calvinia Magistrate Court. The court ultimately denied the accused bail and postponed the matter to 14 September 2026 for further investigation. Nyewe ya banna ba supileng ba qoswang ka polao ya sebini sa mmino wa rap Kenan aka Forbes le Tebello Tips Motshwane itlo qala ka la 5 Mphalane monongwaha. Baqoswa ba hlaeletse a khutshanyane le khotleng le phameng la dinyewe la Durban ka jeno ba jensa o dula ha nyewe pele mamelwa. Mokgatlelo wa pele wa nyewe e reretswe ho ba ka la 7 Pudungwana monongwaha. Batho ba ndi qoso tse mmalwa tse kenyeletsang polao momo wa polao le ditlolo tsa molao tse amanang le dithunya. Forbes le Motshwane ba bolauwe ka uthungwa ka ntle ho restaurant ye nngwe Durban ka kgwedi ya Hlakola ka selemo sa 2023. Lefapha la mehlodi ya diminerale le oli le bolela hore le ntse le lekola botjha tlhahiso leseding yohle e amanang le ketsahalo ya ho hlokahala ha barafi ba seng molaong ba 14 morafong o nkaneng Rustenburg provinseng ya North West. Lefapha le netefaditse hore ketsahalo ena e etsahetse sebakeng seo sona ho fanweng ka tumello e nepaetseng ya ho rafa diminerale. Sepolesa se rometse dihlopha tse ding tse ikgethang ho ilo tshehetsa mekutu e tswelang pele e mabapi le ho pholosa ho lata ditopo ha mmoho le etsa diphuputso. The department further confirms that the site is a surface open cast mining operation and does not include an underground mine shaft. The department is currently reviewing all relevant information relating to the incident and will, at the appropriate time, provide further details, including matters related to compliance with applicable laws governing licenses and permits. Mamedi di fella mona di taba tsena tsa hora ya 12 ha re diano tse hlahlamang e leng tsa hora ya pele. Ke khutlela wena di makatso ha mo le moifo.